Palanka Negra je prototip lakog oklopnog vozila izrađenog od strane srpske privatne firme Azimut DPS. Prototip vozila je izrađen 2014. godine i do sada vozilo nije ušlo u serijsku proizvodnju. Prema proizvođaču vozila, vozilo je namenjeno za afričko tržište, zbog svoje višenamenske funkcije i relativno niske cene. Spekuliše se prodaja ovog vozila Angoli, ali također postoje tendencije da se ovo lako oklopno vozilo nađe i u inventaru oružanih snaga Republike Srbije. Palanka Negra je višenamensko vozilo koje može biti korišćeno u svrhe izviđanja, komandnog vozila transporta, sanitetskog vozila, a također može biti korišćeno u lakim oružanim organizacijama poput policije. Teška je oko 5 tona, što je ispod proseka za vozilo takvog tipa. Posjeduje 2 člana posade, vozača i komandira, te može transportovati 6 do 8 dodatnih putnika, odnosno 6 vojnika u punoj ratnoj opremi ili 8 ljudi, što dodaje vozilu mogućnost obavljanja dužnosti u sastavu mirovnih misija, borbu protiv terorizma i demonstracije. Vozilo posjeduje zaštitu koja može biti poboljšana po zahtevu kupca. Na originalnoj verziji posjeduje snažnu zaštitu protiv kalibra 7,62 mm. Telo vozila je prema proizvođaču projektovano da pruža balističku zaštitu posadi, po standardu Stanak 4596 nivo 1 do nivoa 2. Vozilo je također projektovano da sačuva posadu od dejstva mine od 6 kg eksploziva. Od naoružanja prototip posjeduje upravljivu borbenu stanicu 7,62 mm koju proizvodi Zastava, međutim postoji mogućnost montiranja mitraljeza 12,7 mm, automatskog bacača granata ASG-30, kao i mogućnost montiranja lancera vođenih protiv tenkovskih granata srpske modifikacije Maljutka 2T. Pokreće ga motor od 123 konjskih snaga. U off-road uslovima funkcionišu konfiguracije 4x4, dok za vreme kretanja po čvrstoj podlozi, zbog ekonomičnosti i većih performansi, vozilo se prebacuje na pogon 4x2. Vozilo je projektovano prvenstveno za kretanje van puteva, pri čemu treba da savlada uzdužni nagib 45%, bočni nagib od 35% i vertikalnu prepreku od 500 metara. Maksimalna brzina kretanja vozila je 100 km/h. Posjeduje run flat pneumatike, što omogućava vožnju i u slučaju oštećenja pneumatika. Također posjeduje čekrk za samo izvlačenje u dužini od 15 metara.